and now he has over 30 students, Brittany. Yes, he said he was inspired. Datang dan hadapi aku. Hello, wahai peminat game Free Fire. Betul kan sebutan Free Fire? Okay, sorry lah kalau sebut. Maklumlah saya tak pernah main game ni. Saya lupa nama dia apa, Free Fire ke apa tah. Game penembak-nembak. Ya, game ni saya lupa nama dia. Jadi saya buat video ni pun sebab video cakap pernah buat video tentang game kartun ni. Ya, mereka pernah masukkan elemen kartun ni dalam channel mereka. Mula-mula masukkan cakap. Mula saya ingatkan cakap yang pertama. Ya, cakap pernah masukkan ni dalam Free Fire, dalam game kartun mereka. Sebelum ni mereka hanya buat kartun seram, tapi kartun game pula. Okey, sebab fokus yang ni pula. Okey, Free Fire ni ada macam-macam game lah. Game tembak-tembak macam Mobile Legend. Macam-macam karakter ada. Okey, sebab tu kot cakap ambil. Ya, maklumlah game ni katanya pernah dibuat live action. Ya, sorry lah kalau saya sebut. Maklumlah ini game freak, game bosan katanya. Ramai yang kata bosan, jadi saya tak main lah game ni. Ya, maklumlah saya jarang main game. Sebabkan saya jarang main, jadi saya selalu lupa nama game ni. Ya, game ni ada unsur-unsur anime lah. Ya, kenapa pernah dibuat adaptasi ke Hollywood lah. Ya, orang kata adaptasi Hollywood sangat-sangat mengecewakan. Ya, contohnya macam anime. Pernah diadaptasi jadi anime, pernah diadaptasi jadi live action. Ya, sama-sama je. Mereka pernah masukkan unsur-unsur anime. Mula-mula saya tengok Titan, ya, kartun yang pertama macam raksasa Titan tu lah. Okay, saya lupa nama anime tu. One Punch Man pun mereka pernah masukkan. Ya, nama game ni. Game freak ni saya tak tahulah. Game apa tah? Lupa pula. Okey lah, sebut pasal kartun game ni. Ya, ini game ni banyaklah channel YouTube yang ambil buat kartun sendiri tanpa izin. Ya, maklum untuk komedi. Ya, macam-macam anime mereka letak dalam game ni. Free Fire. Ya, Free Fire kot. Okey, sebab pasal game ni saya memang selalu lupa lah nama game ni. Okey lah, sebab pasal game ni banyak jugalah karakter yang saya tak tahu. Tapi jujur, cakap ada ambil yang masukkan dalam kartun mereka. Ya, ini kartun pertama lah. Ya, walaupun banyak je orang buat game tentang kartun ni. Ya, imajinasi orang berbeza-beza lah. Ya, jadi saya tak ingat sangat lah. Mereka kerjasama dengan anime untuk studio superhero, saya tak tahulah. Tapi masih baik mereka pilih anime yang bukan Hollywood. Ya, kalau Amerika memang saya tak suka lah. Ya, kalau Act USA memang saya tak suka lah. Act USA. Ya, masih baik mereka masukkan yang daripada Jepun, bukan daripada Act USA. Ya, Act USA. Sebab saya memang tak sukalah negara Act USA tu. Saya lebih suka botan-botan Jepun. Jauh lebih bagus, jauh lebih Asia. Ya, Free Fire. Okey, sebut pasal Free Fire ni, anda lebih suka game yang macam mana? Ya, kalau saya lebih suka game yang pernah diadaptasi jadi kartun je. Maksudnya filem je. Free Fire. Okey, Free Fire. Free Fire. Game Free Fire ni, according to Wikipedia, Free Fire, formerly known as Garena Free Fire, is a free-to-play battle royale game developed and published by Garena for Android and iOS. Ni kalau anda tahu bahasa Inggeris, sila terjemahkan dekat bahagian ya. Maklumlah, saya tanya Google, tanya Android Google, saya tak faham pun.
Maklum lah dia cakap Inggeris. Ya. Biasalah. Patutlah orang sama sekarang ni buang add Google. Sorry, dalam YouTube saya pakai tu add Google Sebab kenapa saya panggil add Google? Sebab mereka katanya tak iktiraf Palestin. Sebenarnya mereka bukan tak iktiraf, mereka takut tembak peluru berpandu. Jadi orang buat kata tu untuk beritahu kenapa tak ada peta Palestin dekat Google Map. Ya, tapi tetaplah saya tetap panggil add Google. Sebab add ni jarang orang guna. Add Google. Ya, pasal apa? Yalah, untuk negara yang saya tak suka, saya akan iktiraf dengan huruf X saja. Okey, macam Amerika korang panggil USA, tapi saya panggil X. Apa ni? X USA. Ya, X USA tu hanya sebutan untuk saya saja. Okey, untuk Free Fire ni anda boleh tengok sendiri kan. Ya, mereka kerjasama dengan macam-macam studio anime lah, macam Naruto, One Punch Man, dengan macam-macam lagi lah. Maklumlah, saya jarang main, jadi saya jarang tahu. Ya, jadi anda boleh tengok sendirilah dekat channel YouTube yang lain yang selalu buat kartun Free Fire ni. Ya, sebab kali ni Free Fire bertemakan penembak-penembak, jadi saya ni memang tak minat nak main lah. Sebab ya, walaupun mereka masukkan usul Marvel dengan DC, tapi ya, saya tetap tak main sebab ya maklumlah, saya ni tak tahu ini model negara mana, Amerika ke apa. Kalau anda tahu model negara mana, sila komen. Maklumlah, saya tak tahu ini syarikat game dari negara mana. Okey, untuk Free Fire ni nama yang samakan dia dengan Avengers. Ya, tak ada ke nama tim tu dalam cerita tu? Ya, seingat saya tak ada pula tim yang nama Avengers dalam cerita ni. Kalau anda yang selalu buat game, selalu buat kartun game Free Fire ni, sila komen Maklumlah, saya ni bukan minat sangat kartun-kartun Free Fire ni. Ya, yang minat pernah buat kartun sebelum ni, contohnya macam channel YouTube Cakaf. Ya, saya sebenarnya tak minat sangat game yang tunjukkan gambar CGI Venom ni. Ya, Free Fire ni bekerjasama dengan syarikat anime, bekerjasama dengan syarikat filem. Ya, untuk apa? Untuk viral je kot. Tak tahulah game Free Fire ni berasal dari negara mana. Kalau anda tahu, sila komen daripada XYA ke ataupun USA. Ya, maklumlah, saya tak tahu sangat. Maklumlah, saya ni bukan gamer, saya cuma orang yang pekritik. Saya hanya pekritik. Maklum, saya tengok hasil kerja orang kat YouTube dengan cerita-cerita lain. Contohnya, kalau anda nak saya tengok channel YouTube anda, sila komen channel YouTube saya. Okey, nanti saya tengok channel YouTube anda kalau okey. Okey, bye bye, itu saja.